Abusuan for Samu Machi, Yamama ha, Samu Makwaba, Ebio, Ghana TV, so any audience, first time I was sharing here, but more than subscribe, follow, comment, na share, the flight. I sang it to be our Sabri, ye name upon over. Guess what? Come home and fast da pa emfama ya boafo abena binom timi eso the flat dwumade asema timi de nsem ahodo nyina timi eba som ya daseda eba ma glitter and glow cosmetics wo den se serenku papa na wo honam dua no enkasa tuntuma na se kokko na kopie o makache ko na kopie o mo adwasi so na afi so timi esese nku bi efa siesie wo honam ani wo wie nso no akakodi aduane papa wate ase de obanom ani de obedidie ya ne ho hia fese no ene fa pema kire se wapomuden esi anase esi tent wo den se bomodin general organic foods everything local bi and just consult them from ahomatofo ya dat kasamfoni na ase no na afie no mo ndin kitan wo wie nso no akakopie mu e wo tina tete ba center for akache no betima hwehwe wapom apomden de sebi enho hia yie papa wapomden be CPS ta ni nyina ejina ayade hwe papa a won sai be kan e de free aye apomden adwuma yefo nyina ho e ma refi se dwumade won so betimi de wadwuma aba badam yetima bo hunde ro kase pa e de amawo ma bibia timi akoso kama midin a mejeso mede mo sonfo nana K Jesse Abranche na busuyen wo kai eclipse of the moon, eclipse of the sun, eclipse abakosem de nim say ye kan bebre na busua. Guess what? Ada Roma ma ye ntwa ye ho sima wate ase ye ba afide wo mbia no ye de besomo. Sorry. Oh, doc. Yes, Waba. And you walk, doc. I want to know why you did. Who knows why she I've said, you need to no, say the young kukru. So, your stomach was up, said the young husband, so I become. But then, crying, meaning said, if you are forcing it, I don't know. Test results natural say when you malaria when the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac, and a tinatet malake. Famano nano ho betono. Malake, anything at tomac. I'm on my free. Tinatet malake, eyema ubi awenya malaria fever. Ena tinatet tomac mixture, eyema ubi awenya heartburn, indigestion. Ena ni yem eyene ya. Tinatet edrui, FDA ahwehwe magia tum se eye. Abusuan ya Samu Akwaba ebio ya da se paso timi je bremet mi koda ne ho kakra e de baye Ghana TV de se na abeni abenyina ya see we stand always for the truth. Na abusuan eclipse of the sun, eclipse of the moon, busa ho se ebayi abai na date be krampo ene wo besie what wedi eclipse of the sun, eclipse of the moon no esi eclipse na nkasa esi ewo my Ghana mo first time in history esi 29th March 2006. Yes, for 29th March 2006. Na mnimse sabre no ye mu bi kura ho no ma na yawo ye mu bi so ho no ma na ye wo ye sabre no kura bi mpo a na wo ma me nye na adwene kura so kwa koshia papa wa na adwene se wo ma me Robins ani chese fragadam mema ye de beg gangam wosisi a na sabre no abusuan yi na eclipse esi na onim se ye hwehwe mu chese foforo esan eba be sibio na me adoma on the 14th of October bosumi ya ye wo mi ya ai eno ne nkrato ayensa ede aka ede afri eye NASA for ehonoma eye Joy News Joy Ghana for na eye chese ensemi ababeto o mostre so a o mato operating emergency yensa timi aka bi nti obesi a big time credit to Joy TV Joy Prime for Joy News for na tie ebusuyen on the 14th of October eclipse ya ebebai ebesi ewo US abrochimaimu na dane ne ho a de akwakofa Mexico adanda ne ho a de akwakofa Atlanta Georgia eni chese nkro ahodo a ewo United States of America na nomu ana chese NASA for etrem a wo say wo mo betima bomoden ahwe aye ne live streaming se na bia wo bia no wo benya bi ahwe na ye gusu bon continent se eni enya TC US pepepe de na chese egusu danda ne ho de na ba bepiem ewa bibirem ha se na Ghana ye hwe ne mu se betimi asi ewa ha se a wo be se that will be our second experience of the eclipse of the moon or eclipse of the sun, and that's a total eclipse na nkasa na busuya mo amanya kwan anhwe bi ne de ubesi ene mo momoden na afi muntintim na se na bia nyame adoma on the 14th, that is next 2 weeks from now edi koya no se nya nasafo akan ubesi abrofo de o ma ne de beba enye si sa de na chese ene won so wetimenya experience be fi se sebi ye say ni aso atepen ene de eni ehu na no edi ho adansi ebia na onya hu bi wate ase enti odi anse bo moden time chuku sena bia dachi bia am sena ehwe ni mu no esia you also have your experience and know what to say and what to tell.
So I'm very excited to have watched this because it's not every generation that has the opportunity to do that. Yeah, there's like I say, and I bema ya boafo abena bi na omutimi eso the flight dwumadie ase. Glitter and Glow Cosmetics and so na General Organic Foods and Kinaata Teba Center. Won so wetimi de adwuma baba dam yetima bo ho de ro kase pa e de amasen bia betimi akoso kama. Awie ya no pa enwumere yi won subscribe ya bomode subscribe follow fama ye na bibia ntimi nkoso kama. Me da like I say na be ma producers on duty enne e de monopoku sechi fucking bags and so na my son ene oba afia ba fi ama refi Asidaka si enkonsoma wa otime jebre ehwe ya subscribe ye follow you like na comment ye midin ameje so medem sonfo nana K Jesse abrantie nyankopon adoma yesabehia makrao so wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside landing bebia wo contact me mami wusu anase Helena bebia wo bia so far as wo betua wo postage ye be postu e dia brew se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enku bia wo pe bia wo benya bi ana obi wo ho a wasra I had enku no odin no na ma ne kala no ne body na ye basa hydroquine no asai kala no na se wunya glitter and glow na wo start beginning no ube hu se repair wo kala no ubeye kama ubeye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby nya fe na wo betete samna asra wo ho obi wo na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwe o ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me ka landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia wo pesa wo frɛ me numbers me ni nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kyerɛ me a me sort problem na ma glitter and glow na ye wia ne aba organic product nso so konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekese powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe Nana Brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusia Helena bebia wo bia no ye di bibebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a wo nsanka enti ni nyina ye glitter and glow.